ба матн мондани сарбарг. Сарбарг ё бо забони русӣ калонтитул гуфта мо он қисми матнро дар назар дорем, ки дар поён ё аввали ҳуҷҷат аз матни асосӣ ҷудо меояд. Дар бисёр ҳолатҳо бо номи ягон фасли алоҳида дар боло ё дар поён номи муҳаррир ё сухани шахсе аз ягон ҳуҷҷати дигар оварда мешавад. дар болои саҳифа сарбарг мегузорем. барои ин аз вкладкаи вставка аз гурӯҳи калонтитули тугмачаи верхни калонтитулро пахш менамоем. аз рӯйхати пайдошуда тарзи сарбаргро интихоб менамоем. масалан, якум. матни сарбаргро мечинем. омӯзиши компютер. ба болои матни ҳуҷҷат нишондиҳандаи мушакро дубор тез пахш менамоем. сарбарг сохта шуд. чӣ хеле ки мо шоҳид гаштем, мана дар боло омӯзиши компютер яъне сарбарг гузошта шуд. мо сарбарги гузоштаи худамонро ба монанди матни дар ҳуҷҷат буда метавонем шрифташро дигар намоем, дар байн ҷо диҳем, аз тарафи росту чап ҷой диҳем ва чӣ гунае ки мо матнро иваз менамудем, метавонем матни сарбарги худро низ иваз намоем. сарбарги сохтаи мо ба истиснои баъзе ҳолатҳо дар тамоми саҳифаҳои ҳуҷҷат пайдо мегардад. яъне мо дар саҳифаи якум сарбаргро мондем, ин дар тамоми ҳуҷҷат сарбарги мо пайдо гардид. саҳифаи ду, саҳифаи се ва дигару дигараш. ба ғайр аз ин мо метавонем дар саҳифаҳои ҷуфт дигар сарбарг ва дар саҳифаҳои тоқ сарбарги дигар гузорем. барои ин амалро иҷро намудан ба болои сарбарг нишондиҳандаи мушакро ду бор тез пахш менамоем. вақте ки сарбарг фаъол мегардад, вкладкаи конструктор пайдо мегардад. яъне вкладкаи конструктор. дар қисми параметри ба разные колонтитули для чётных и нечётных страниц хатчаи ишоратиро мегузорем. акнун сарбарги мондаи мо аз саҳифаҳои ҷуфт гирифта шуд. мана дар саҳифаи якум саҳифаи тоқ мавҷуд аст, дар саҳифаи дуюм саҳифаи ҷуфт мавҷуд нест. дар саҳифаи сеюм мавҷуд ҳаст, мана дар саҳифаи чаҳорум мавҷуд нест. ба саҳифаи ҷуфт мегузарем. фарз мекунем саҳифаи чор ё ки саҳифаи ду, фарқ надорад, ё ки дигар саҳифаи ҷуфт. ва инҷо сарбарг мегузорем. дарси тасвири омӯзиши барномаи
ورد با زبانی توجیکی فرض میکنیم و اکنون تگمچه رو با بالای متن حجت دوباره تست پخش می نماییم. اکنون چطوری که ما دیدیم در صفحه های توق سربرگ آموزش کامپیوتر موجود می باشد و در صفحه های جفت سربرگ درس تصویری آموزش برنامه ورد با زبان توجیکی. همینطور ما می توانیم سربرگ رو در آخر صفحه گذاریم و اینچنین می توانیم یگون نشانه یا رسم رو هم می توانیم به سربرگ گذاریم. اینجا بعضی رسم و خطای تیار هستند که ما می توانیم همین ها رو انتخاب نماییم. نه خطی که سربر رو از متن اساسی جدا می نماید. یا اینجا ما می توانیم خودمون خط کشیم و همون خط رو یگون نمود رنگ نماییم. اینچنین می توانیم یگون رسم گذاریم با مانند مثلا یگون نشانه یا که پرچم یا که دیگر چیزها. اینا با مانند چخیلی که ما در متن حجتمون صورت میگذاشتیم اینجا هم می توانیم همینطور یگون صورت گذاریم. اینک شما درباره گذاشتن سربرگ و تحریر اون معلومات پیدا نمودید. با همین درس نوبتی ما به آخر رسید.